Isoka lami esihlangane nalo ku-Facebook. Vele ke bafethu angifuni ukuqamba amanga. Savelane nje sa-connecta on the spot. Yabona ngabona ukuthi le indoda yamadoda, indoda ulona bambo lami ke lolu. Okay, angisabhilivele emshadweni kangako because umshado usumncinyane ususcarce. Uyabona le ndoda ke bekuyile ndoda engitshengisa ukuthi iyangithemba izingidrivise imoto yayo. Uyazi-ke nawe that feeling mangabe umfazi indoda isidrivisa imoto yakho ukuthi isuke isikuthemba ngempela. Lapho-ke uthando lethu lushisa bhe livutha bhe. After isikhathi nyana ngelinye ilanga saphuma sayikhipha, we went out for drinks. After isikhathi nyana nje sesibonana after ukuhlangana on Facebook. And that night saphuza sasibhukhile sizolala ndawonye for the first time sizokwenza inkonzo yasekamereni. Hake bafethu after ukuphuza nomjive nomjuxuzo and then saye ekamereni. Ayike yonke into yahamba ngohlelo. Indoda hayi mangabe ikhumula indoda right yabona isigaqaqaqe somuntu. Cela ukunitshela ke bafethu aqaleke umnomzane lo angidlaliseke niyazi ke nani into zakhona ezenziwayo angidlalise mase ke afake umuno uvelana usalele ngaphakathi usale phakathi uphume aphume ngesana munu. Hayibo ngathi mangabe ngithi ngiyahayiza bakwethu ngithi hayibo ngithi ngizama ukukhipha umuntu awuphumi into le ngehlekalelayo sengithuyileke manje. Hayike bafethu ngizame ngicela ungisa esibhedlela kwenzakalani. Indoda yavelana nje yaphelela esikhaleni yanyamalala nje esikhaleni naye yenze ngathi iyahayiza ngathi kubhlungu naye umuno wami kanti une-acid yini le nqamula umuno wami. Ake bafethu ngihambe ngesibhedlela ukuyothola usizo. Hake mangabe ngifika ke esibhedlela ngicela ukunitshela ukuthi odokotela bathi mangabe be-check-a umuno abawuboni lo muno lo engifuna mina bawukhiphe. Odokotela bawubona umuno kodwa mina isinye sasengibulala kwangathi ngiyafa. Yabona ngezansi kwangathi ngiyafa ngisahayiza esibhedlela ngifuna nje bakhiphe lento engene phakathi. Ngifuna ngibatshela kusale umuno. Mangabe betrace odokotela ababoni lutho. Kodwa ke lapho ngicela ukunitshela ukuthi ubhlungu engasale ngabuzwa ke emva kwalokho sengiphethwe isinye sengiphuma into enukayo senginuka sengathi ngahlezi imlenze ngivulile ngithe ngicela ukunitshela ukuthi ukunuka bese kunuka indlu yonke. Ulithola kuphi usizo ngalento yonke indawo lekade ngiya khona bathi abantu hayi thina asiboni lutho. Ake ningichazele mangabe kuukuthi ukhona umuntu oyaziyo lento oke waba on the same situation because ngiyabola manje ngibola ngiphila. Yabona ngibola ngiphila seqala nje ngisho nokuthi sengathi seqala ukuthi kuphume okusayilwanyanana impethunyana uyabona because ngibole ngiphila noma sengiya kodokotela sinaku ngibona odokotela bathi bona abakaze bayibona into enje ayikho ezincwadini zabo abazi nokuthi bangayilapha kanjani. Ngizoyibeka lapho ke okwanamhlanje indaba yethu Buzz SA to all social media platforms. Nisfollowishe to all social media platforms. Ningakhohlwa nokuthi nihambe niyona our YouTube channel. Nifike nisubscribe because on our YouTube channel kuneyitori eyikhiphayo laphayana iyitori eyishisa bhe. Siyanithanda kakhulu.